vodi trenutno da egzistira i da daje veoma dobre rezultate. Sama moja tema glasi jugoslovenske metode treninga. Tema je bila često na programima međunarodnih savjetovanja, jer su svi želeli da čuju i saznaju šta se nalazi iza tako velikih uspeha jugoslovenske košarke. Koje metode primenjujemo, kako vršimo selekciju, kako treniramo, kako pripremamo ekipe itd. itd. Za mene, koji sam mnogo godina proveo sa vama, razrađujući teme iz oblasti metodologije treninga, nije bio problem da dam odgovarajuće objašnjenja, iako priznajem da nije bilo lako, jer su ista morala da budu na vrlo visokom nivou. Zbog čega? Jer sa druge strane nalazila su se i takva mišljenja koja su omalovažavala naš trenerski rad. Ima u svetu mišljenja, moram to da vam naglasim, da su naši rezultati zasnovani isključivo na talentovanosti nacije, da je naš rad bio beznačajan, da naši igrači pobeđuju svojom talentovanošću itd. itd. Negiraju činjenicu da iza toga stoji rad, studiozan i mukotrpan rad igrača i rad nas trenera. Mi ovde najbolje znamo šta stoji iza naših uspeha, koliko rada, koliko entuzijazma i koliko požrtvovanja. Baš mi ovde, opet naglašavam, znamo i koliko smo truda uložili u izgrađivanju i razrađivanju metoda treninga, znamo kako smo teško dolazili do znanja potrebnih za kvalitetno i savremeno poučavanje i treniranje igrača i ekipa. Zbog toga što je takav rad dao izuzetne i svetske rezultate, mi ga moramo poštovati i koristiti i unapređivati. Sada u ovom vremenu mi već možemo govoriti o našem bogatom iskustvu koje nam i daje mnoga objašnjenja naših uspeha. Tako bogato iskustvo koje malo ko ima u svetu treba maksimalno koristiti. Pa sam se zbog toga odlučio da o toj našoj fundamentalnoj metodici i ovoga puta govorimo, pošto smo se odlučili zajedno, bi je zaokružili u jednu celinu ističući osnovne principe u svakome delu. Zapravo, ti delovi mogu se nazvati i sistemima, ja ih tako dalje nazivam. Prvi sistem je sistem selekcije. Ja ne negiram činjenicu da su naši igrači talentovani. Naprotiv, tvrdim da su i talentovani jer su odabrani, jer su proizašli iz selekcije. A naša selekcija ima veoma stroge norme. Mi smo među prvima u svetu uveli selekciju igrača za košarku. Rukovodili smo se logikom i činjenicom da smo mala zemlja sa svega 20 miliona stanovnika i da ne možemo očekivati da naš košarkaški pogon prirodnom selekcijom da najbolje igrače. U sve to bili smo svesni svojih skromnih materijalnih i organizacionih mogućnosti, pa smo postavili i princip. Košarkom ne mogu da se bave svi koji to žele, već samo oni koji za nju, to je za košarku, su predozređeni, talentovani i koje mi treneri izaberemo. Taj princip nije ni malo human i vrlo često nailazi na kritike kada dođe do polemičnih situacija na seminarima međunarodnim gde sam ja ovo izlagao, jer jasno je da svako ima pravo da se bavi košarkom, pored ostalog i košarkom. Ali je ovaj princip bio u svoje vreme jedino ispravan u našem slučaju. Mi nismo imali dovoljno dvorana, mi nismo imali dovoljan broj lopti, mi nismo imali igralište, mi nismo imali trenere. Šta bi bilo da smo mi tada radili i sa ogromnim brojem onih koji su se interesovali za košarku, a nisu imali talenta? Rasplinuli bi se i ne bi došlo do ovakvih rezultata. Činjenica je da smo mi morali na najekonomičniji i najracionalniji način da koristimo ono što smo imali. A to je veoma mali broj trenera, veoma mali broj igrališta, veoma mali broj dvorana i veoma mali broj lopti. Samo sa izabranim igračima, onim najtalentovanijim. Ovo je bila organizaciona strana selekcije, međutim isto tolika je i važna, ako ne i više, što je iz takvog shvatanja proizašla potreba da se i selekcija
naše bavljenje selekcijom košarkaša također je bilo avangardno. Još više je bilo stručno i naučno, jer smo mnogo puta, kako se svi sjećate, to imali kao temu na savjetovanju naše. Ustanovili smo norme gdje jedan košarkaš treba da ima sljedeće kvalitete. Podsjetit ću samo, vodili smo računa o starosti, kada treba da počne da igra. Vodili smo računa o konstitucionalnim normama, visini, rasponu ruku, dohvatu, veličini šake, veličini stopala, dužini nogu itd. Imali smo norme iz fizičkih sposobnosti, snaga, izdrživost, spretnost, elastičnost, brzina, odrast itd. I četvrto, norme moralno-voljnih kvaliteta, karakter igrača, agresivnost, vaspitanje, poštovanje, borbenost, hrabrost, radne navike, upornost, inventivnost itd. O svemu tome mi smo detaljno razgovarali i dalje je to dobijao najsavremenije forme, pošto su se zahtjevi košarke povećavali, i sada možemo da govorimo o jednom naučnom dostignuću u tom pravcu. Međutim, i to nije bilo sve. Iz takvog stalnog potenciranja selekcije proizašao je poseban doprinos našeg najiskusnijeg i najcenjenijeg trenera Ace Nikolića, koji je zajedno sa doktorom Vladom Paranosićem naučno obradio ovu oblast i dao nam knjigu kao ponos naše košarkaške, pa i sportske literature, jer istu i slične skoro i da nema u svetu. Stojim iza toga što kažem. Dalje, sistem obučavanja početnika. Nama je bila potrebna fabrikacija igrača. Stvaranje na najbrži mogući način. Iako je princip postupnosti, kao princip metodologije u obučavanju i kod nas prisutna, ta postupnost, međutim, ta postupnost se bitno razlikuje od one u Sjedinjenim Američkim Državama, to jest od one koji su od Sjedinjenih Američkih Država prihvatili skoro svi na svijetu. Mi smo nastojali i uspjeli da taj proces svedemo na 2 do 4 mjeseca, upotrebljujući najsavremenije i uzrastu najdostupnije metode kao što su objašnjenja, demonstracija elementa, izbor metode s kojom ćemo da radimo sa tom grupom dečaka, izgradnja predstave i objašnjenje igračima kako ponavljanjem vizualne predstave mogu da usavrše i nauče osnovne elemente košarke. Dalje, ovladavanje pokreta putem kretanja i kretnih navika, odgovarajućeg elementa tehnike, praktičnim radom, to je treningom, i ispravljanje grešaka. Najčešći redosled obučavanja je bio sljedeći: držanje, primanje, hvatanje lopte, košarkaški stav, dodavanje 3 do 5 načina, vođenje lopte, pivotiranje, košarkaških koraka, šut i finta. Elementi tehnike kao što su otkrivanje i pravljenje blokada su ostavljeni kao nadgradnja u sljedećim fazama obučavanja. U obučavanju postavili smo kao značajne i sljedeće principe. Prvo, izbor metoda prema pojedincima, što se u svetu veoma malo radi, jer se grupno drže treninzi. Drugo, individualni rad. Treće, racionalnost pokreta. Četvrto, primenjivost elemenata. Peto, brzina u izvođenju elemenata i snaga, potencija snaga. I šesto, približavanje uslovima igre. Naročite uspjehe naši treneri su pokazali u radu sa visokim igračima. I danas je svima jasno da visoki igrači školovani u Jugoslaviji najracionalnije i najbolje igraju uzimajući u obzir pre svega njihove fizičke mogućnosti. Zahvaljujući našim metodama i upornošću naših trenera, kod nas su igrali dobro svi visoki igrači. I jaki i slabi. I sa dugačkim nogama i sa kratkim nogama. I sa dugačkim rukama i sa kratkim rukama, i brzi i spori, i koji skaču i koji ne skaču. Za sve smo mi nalazili načina i metoda da ih naučimo i osposobimo, pa čak i usavršimo, što nije slučaj u drugim zemljama. Ja sam dosta puta imao priliku da vidim u mnogim zemljama visoke igrače, fizički sposobne igrače, ali neizgrađene koji su propadali. Klasičan primjer je jedan neki poreklom je on Brazilac, Pus, Raja Dalipagića, tu sam vidio negdje, on ga sigurno se i seća u Italiji. Sa 16 godina, kad sam ga video, kada je
Italiju, ja sam mislio da u Evropi neće biti igrača koji će moći sa njim da se nosi. Posle 2 godine još sam bio više ubeđen, on je igrao, mislim sa njegovim timom igrao u Poreču na nekom turniru kad sam ga ponovo video, ili su trenirali tamo, a sada taj igrač ne predstavlja ništa u Italiji, nije ni predstavljao ništa. Već sa 19 i 20 godina od njega nisu dobili ono što su očekivali, jer nisu umeli, jer nisu znali kako se to radi i nisu imali strpljenja, nisu pronašli najodgovarajuće možda metode, možda i njegovo učešće u treningu bilo minimalno, ali to je primer kako jedan klasni, vrsni, sa svim predispozicijama za košarku igrač je propao. Propao jer nikada nije igrao neku značajniju ulogu u prvoj ligi, a kamoli u reprezentaciji i ostalim. A imao je sve mnogo bolje uslove nego što imaju i što su imali naši visoki igrači. Bezbroj takvih primjera mogu da vam navedem. I sada iz Španije, iz Sovjetskog saveza još i više. Tamo su mnogi visoki igrači propali, nisu nikada došli do punog izražaja, bilo ih je daleko, daleko više na hiljade nego što ih mi ima. Naravno da to sve zavisi od metoda treninga. Sve ostalo je posle daleko manje važno. Sistem usavršavanja individualnog treninga. Da budem iskren, baš ovaj deo u metodici treninga koji sam nazvao sistem usavršavanja elemenata osnovne tehnike, najviše mi je pomogao u stvaranju igrača izuzetne klase. Ovo i jeste čitav jedan sistem obrađen u našoj metodici treninga gde je zadatak, zapravo cilj, da se individualna tehnika kod svakog igrača dovede do perfekcije. Govoreći o ovome, za mene je bio je najznačajniji onaj trenutak kada smo mi odvojili obučavanje, to jest učenje osnovne tehnike od usavršavanja. I kada smo zaključili da se osnovna tehnika uči, da se stiču osnovna znanja, kretne navike za svega 2 do 4 meseca, možda i godinu dana, zavisno od uslova, a da njeno usavršavanje traje neprekidno. Tehniku može i mora dovesti na vrlo visok nivo. Poboljšati i usavršiti osnovnu tehniku ili deo, neki element osnovne tehnike može svaki igrač bez obzira na godine starosti. Koliko smo mi tada bili u pravu, ja ću navesti danas primere iz sporta. Vi imate ono rvanje, ako ste ga na televiziji gledali, slobodno, apsolutno slobodno rvanje, koje je sada mnogo popularno u Americi, gde grdosije ljudi usavršavaju perfekciju, imaju pojedinih elemenata i to izgleda kao neka stravična borba, u stvari je sve dobro uigrano. Nivo njihovih kretanja je tako savršen da može se uporediti sa najvećim dostignućima sportske gimnastike. Ali zašto ja to navodim? Navodim zato što su to sve ljudi u godinama, što su tu došli i dolaze ljudi sa 28, 30, 35 godina i počinju, 2-3 godine im treba, kažu njihovi treneri, da usavrše sve te elemente i kad mi vidimo tu borbu, vidimo jednu visoku koordinaciju. Znači i posle 30. godine, jedan čovjek koji se nikad bavio sportom nije, koji je jedan div, samo dobro jedan skup mišića ogromnih, i ništa drugo. On je u 30. godini uspeo metodama dobrim da se osposobi u tako komplikovanoj tehnici kao što je to slobodno rvanje. Koliko je to uzelo maha sada, ja ću vam najbolje dati primjer jednog igrača košarke iz Argentine, koji je sa 2.32 bio jedan od najviših igrača na svetu. Dobar igrač, koga ja lično znam, na koga sam računao za reprezentaciju Argentine. Prošle godine je otišao na probu, da proba u Atlanti kao košarkaš. Tako izuzetno visok, jak, snažan. Boravio je tamo pola godine, ali je imao problema sa kilogramima. Uvek je imao negde preko 250-260 kilograma. I pošto su vlasnici
Atlante, isti vlasnici rvačkog kluba koji to organizuje, oni su sa njim napravili su upravo za rvanje. I on, evo, do današnjeg dana se još nije pojavio, a to je bilo prošle godine, negdje u novembru mesecu, do današnjeg dana se još nije pojavio u borbama, još uvek je pod strogim režimom obuke. Uzimajući u obzir 260 kg i 29 ili 30 godina njegovih, i uzimajući u obzir da on ima, da sada, po njihovim upustvima, treba da ima 160 kg, sada treba da ima 200 kg, po njihovim prognozama, možete da mislite koliko je tu potrebno metoda uložiti da bi on postigao te pokrete i usavršio te krene. Sve to navodim zato što sam dosta puta čuo kod nas da igrač od 28-29 godina nema šta da uči. Nije istina. Igrač mora da uči i može da uči i može da usavršava tu svoju tehniku i da je podigne na najviši nivo. Još malo o ovoj podeli neuobičajenoj u teoriji metodike obučavanja. Ovoj podeli na period učenja i na period usavršavanja. Ja sam tamo spomenuo da igrač nauči izvestan element. Uzmimo da je taj element košarkaški korak. Od znanja košarkaškog koraka do primjene košarkaškog koraka je jedan dugačak put. Taj put mora da prođe svaki igrač da bi znao taj košarkaški korak, da primjeni uslovima igre, i taj put mi nazivamo put usavršavanja. Isto je to sa dodavanjem. On može izvanredno dodaje, ali da bi primenio dodavanje u uslovima igre, on mora to dodavanje da usavrši, da podigne na potreban nivo i da se osposobi za upotrebu u igri koja je, kao što znamo, sve komplikovanije i komplikovanije. Znači, da bi dobro bilo, da bi dobro igrali, mi prvo moramo da ovladamo košarkaškom tehnikom, da steknemo takve kretne navike koje možemo primjenjivati u složenim uslovima igre. Kako i igra zavisi od naše tehnike, onda su razumljive težnje da istu usavršavamo. Drugačije rečeno, stalna težnja da bolje igramo i shvatanje da to zavisi od naše tehnike primorava nas da istu sve više i više usavršavamo. Usavršavanje se vršilo individualno i kolektivno. Individualno znači trening, praktičan rad sa jednim, 2, 3 ili 4 igrača, retko kada više. Sa jednim ili 2 igrača radimo na čistoj perfekciji tehnike, pojedinih elemenata tehnike i najčešće na preciznosti šuta i usavršavanju šuta u uslovima igre i odbrane. 2, 3 ili 4 igrača rade zajedno na specifičnoj tehnici za pojedina mesta u igri. Grupa igrača za bekove, grupa igrača krilji, grupa igrača centara i tako. Kolektivan rad najviše služi za izgrađivanje primenljivosti tehnike u uslovima igre. Principi u radu koji treba da se držimo i koji smo se držali su sljedeći. Izbor određene tehnike za svakog igrača pojedinačno. Najteži je problem koji mi treneri treba da rešimo. Zašto? Zato što nije svaki igrač predodređen za univerzalnu ili, kako bi rekli, postojeću tehniku koju mi kao zamisamo imamo. Mnogo puta mi moramo da promenimo kod igrača tehniku da bi on mogao da napreduje. Imali smo takvih slučajeva jako mnogo, a ja smatram da neadekvatno izabrana tehnika za pojedinog igrača može katastrofalno da se odrazi na budućnost, na igru i uopšte na razvoj svakoga takvog igrača. Drugo, izbor metoda. Mi znamo da izbor metoda zavisi od onoga šta želimo da postignemo, ali zavisi i od onoga sa kim radimo. Mi smo i to pravilo uveli. Znači, izbor metoda za naše treninge je u zavisnosti od onoga šta želimo da postignemo, racionalnost, brzinu, primjenjivost i tako dalje, i od onoga sa kim radimo, to jest od svakog igrača pojedinačno. Igrač je individua mnogih različitosti i u stalnoj težnji da postignemo željenu perfekciju i to što brže. Moramo
i metode birati prema igračima. Umeće trenera da izabere odgovarajuću tehniku za igrača i odgovarajuće metode za igrača je za mene najveće umeće i najveće kreatorstvo, koje i danas, pretpostavljam, da ima izuzetnu cenu i da će svakim danom imati sve veću i veću cenu, jer su igrači svakim danom, kao što smo već mnogo puta rekli, sve više traženiji i sve više i više skuplji. Sistem fizičkih priprema. Filozofiju i teoriju fizičkih priprema u individualnim sportovima, pre svega u atletici, nismo sledili. Naše potrebe se razlikuju, pa smo tako i postavili rad na snazi, brzini, izdržljivosti, skoku, elastičnosti i spretnosti. Međutim, taj deo pripremanja košarkaša ni do danas nije ostvaren u potpunosti. Iako u nečemu zaostajemo, to je pre svega u programu fizičke pripreme. A evo po mom mišljenju i zašto. Prvo, stroge norme selekcija davale su nam igrače talentovane, pre svega u fizičkom smislu. Mi smo birali brzog igrača, da dobro skače, da je jak i tako dalje. Tako se kasnije nije ni osjećala neka potreba za intenzivnijim radom. Drugo, slabi materijalni naši uslovi, nedostatak teretana, sprava i tako dalje, uticali su da tu oblast nismo razvijali. I treće, nedostatak stručnjaka, specijalista za rad sa opterećenjem nismo imali, nismo ih ni mogli plaćati i normalno je da je to počelo razvijenje naših metoda fizičkih priprema košarkaša. Ostaje da zaključimo da sistem fizičkih priprema moramo menjati i usavršavati, uzimajući u obzir pre svega nove potrebe košarke i sve veće nedostatke novih generacija u tom pogledu. Sistem izgrađivanja individualne taktike. Možda niste znali, a možda mi nećete verovati, ali je tačno. Ova oblast u obučavanju igrača postoji samo kod nas. Zapravo ona je izdvojena i obrađena kao jedna metodološka celina sa ciljem da igračima da potrebna znanja koja se obično stiču igranjem i treniranjem, stiču se, što je u stvari igračko iskustvo, ali mi nismo bili zadovoljni sa tim igračkim iskustvom, da ono dolazi prirodnim putem, da igrač igrajući stekne saznanje da treba da zaštiti loptu, da treba uz pomoć tela i noge to da uradi, nego smo želeli da igrače što pre obučimo u tom pogledu, pa smo izgradili jednu čistavu individualne taktike, tih znanja potrebnih igračima, da bi što pre mogli da odgovarajuće elemente tehnike upotrebljavaju. Treneri u inostranstvu najveći interes, bar kad sam ja držao ta predavanja, pokazuju za ova naša metodološka iskustva. Svi bez razlike shvataju i slažu se da je to jedna neophodna karika u lancu obučavanja. Igrači koji u procesu svog razvoja, treninga, ne prođu ovaj program, kasnije pokazuju fundamentalne nedostatke i možemo ih uporediti kao studente koji su preskočili 2-3 razreda srednje škole. Pod individualnom taktikom podrazumevamo sva ona znanja potrebna igraču u vezi svih elemenata osnovne tehnike i njihove optimalne primjene u igri. To su u stvari i pravila, zakoni kojih igrači moraju da se drže kako bi najbrže bili osposobljeni za igru i takmičenje. Za svaki element osnovne tehnike postavili smo pravila i u tom smislu učili igrače potrebnim znanjima. Tako smo imali držanje lopte, posjedovanje lopte sa 2 pravila, hvatanje i primanje lopte, hvatanje lopte, sa 4 pravila, dodavanje 11 pravila, vođenje lopte 10 pravila, finta i njena upotreba 4 pravila, pivotiranje 4 pravila, šut 13 pravila. Kasnije smo uveli i pravila kako se igrač razvijao, pravila za otkrivanje, individualnu taktiku otkrivanja, individualnu taktiku primanja, postavljanja blokada itd. Sistem izgrađivanja taktike svakim danom postaje sve značajnije jer se treneri sve više i više usmeravaju ka taktičkim ostvarenjima. To usmeravanje trenera ka taktici ima svoje opravdanje kao i jake razloge. Ja ću ih navesti. Prvo, uz pomoć određene taktike najbolje se ujedinjuju igrači, usmeravaju se i podvrgavaju jednom jedinstvenom cilju.
pa su takva isključivo zajednički rezultati uvek bolji od individualnih. Drugo, i mi treneri treba da se branimo od stalnih napada, mislim na sredstva javnosti i tako dalje. Pa je najbolji dokaz taktika našeg tima. To jest najbolje je za jednog trenera kad se jasno vidi da njegov tim sprovodi taktiku. Bez obzira da li to daje rezultate ili ne daje. Važno je da se vidi trenerov rad. Trenerov rad se ne vidi kada igrač dobro šutira. Ako jedan igrač dobro šutira, niko vam neće kazati vidi kako ga je trener naučio. Ili ako doda loptu na najbolji mogući način, ili ako dobro brani, niko to neće reći vidi kako ga je trener naučio i kako on jako dobro brani centra i tako dalje i tako dalje. Ali kad vam odigra tim jednu kombinaciju ili taktički nešto zrelo, svi novinari će da kažu vidi trener kako ga je to izvanredno pripremio tim i kako, a dovoljno je samo jedan put uspešno da se to uradi pa da to bude zabeleženo. Nažalost, takvo je danas stanje i mi treneri, kao što sam ja rekao, moramo nekad i da se branimo uz pomoć taktike koju bi naš tim igrao. Ali da preskočimo ovaj drugi razlog, kada se taktika izgrađuje radi taktike i da se zadržimo na prvom pravom razlogu zbog kojeg izgrađujemo taktiku, to jest da bi njome pobedili. Generalno, najšire, šta podrazumevamo pod pojmom taktike? Podrazumevamo izbor i određivanje pozicija i uloga igračima, njihovo organizovano i određeno kretanje, to je delanje sa loptom ili bez lopte, kao i niz zajedničkih organizovanih i smišljenih međusobnih akcija. Međutim, mi tim dovoljno ne objašnjavamo sve ono što pod tim pojmom podrazumevamo, jer je pojam jako širok i mi tu podrazumevamo između ostalog konkretizovanjem osnovni stil igre kojim se karakteriše jedna ekipa. Dalje podrazumevamo određenu taktiku kojom se služimo, odnosno sistem, zatim razne varijante u sklopu određene taktike i posebne situacije kod prekida igre. Iskustvo mi dozvoljava da kažem da veoma malo ekipa ima svoj stil igre, koji jasno karakteriše igru isto. Koliko je to jasno izraženo u rezultatima tih ekipa, najbolje pokazuju primjeri najboljih. Real Madrid u svoje vreme imao je svoj stil igre jasno izražen. Philips, Milan je imao svoj stil igre. Jugoplastika danas ima svoj stil igre. Cigona pre nekoliko godina imala svoj stil igre. Ukla od John Woodna je imala svoj stil i samo svoj stil igre. Mnogi treneri u Sjedinjenim Američkim Državama imaju svoje i drže se svojih stilova, svojih koncepcija igre i ne menjaju u toku svoje karijere, gotovo uopšte ne menjaju. I kada se gleda njihova ekipa, ona uvek isto igra. Pronalaze igrače koji odgovaraju takvoj taktici, takvoj koncepciji i izgrađuju igrače u smislu takve koncepcije, što je za nas veoma važno. U NBA ligi sada Detroit i Lakers su prepoznatljivi po svom načinu igranja. Ogroman broj ekipa nema svoj identitet, svoj karakterističan stil igre ne posjeduje, ali zato kod tog ogromnog broja ekipa jasno zapažamo određenu taktiku, šablon po kome igraju. To ukazuje na činjenicu da treneri svoj posao rade površno, da idu lakšim putem, obično kopirajući druge. Uzimajući taktiku drugih za svoju ekipu. Kako se stil igre ne može ili vrlo malo može kopirati, ne može se uzeti od drugih ekipa, jer on se izgrađuje i to na osnovu individualnih vrednosti igrača, onda trenerima lakog shvatanja svog posla ostaje da kopiraju, uzmu od drugih određenu taktiku i sve njene varijante. Kritikujući takav rad, mi smo svojevremeno zaključili. Prvo, da treneri po jednoj slobodnoj proceni oko 80% su skloni i vole kopirati nekog poznatog trenera koji ima uspeh i uzeti od njega ono što se najlakše vidi. Isto tako mnogi se služe i literaturom uzimajući iz knjiga ono što im se sviđa. Takvo kopiranje najčešće određene taktike može da disciplinuje ekipu, da ujedini igrače u jednu zajedničku akciju,
i za uspeh važna zajednička nastojanja, ali nikako ne može da da mogućnost velikom broju igrača da dođu do punog izražaja sa svojim sposobnostima. Dobra i izabrana taktika jugoplastike sigurno nije odgovarajuća za moje igrače, pa je i kopiranje više štetno nego korisno. Za ove 3 godine ja sam se nagledao timova koji sprovode besprekorno i disciplinovano Philipsove i Barcelonine kombinacije, razne varijante Dean Smitha i Bobby Knighta. Međutim, velike koristi od toga nisam video. Pokazati određenu taktiku, a ne pobediti sigurno nije cilj naših priprema. Meni sve to izgleda kao mahanje diplomu univerziteta sa nedostacima srednje škole. Zbog toga sam za izgradnju osnovnog stila igre, osnovne koncepcije i u svakom timu, koja treba jasno da karakteriše igru jedne ekipe. A sada nešto više o planskom i sistematskom izgrađivanju osnovne koncepcije. Naravno, kada se to hoće, kada se to želi, kada se zato ima vremena i kada nam zato stoji na raspoloženju mlađi igrački kadar, pre svega dobro selektiran, onda se to i može sprovesti. Kako je ovde trenerova uloga primarna, to će sve zavisiti od trenerovih znanja, iskustva i poznavanja savremene košarke, iz čega proizilazi prva zamisao o osnovnoj koncepciji, o budućoj osnovnoj koncepciji. To je trenerova zamisao. Na osnovu te prve zamisli, kako njegov tim treba da izgleda i kako treba da igra, trener će izvršiti selekciju, truditi se da pronađe odgovarajuće igrače za svoju koncepciju igre. Zatim, kao drugo, dolazi upoznavanje tih igrača koje je izabrao, jer neće svi biti u onim zahtevima selekcije, svi uslovi ne mogu biti ispunjeni, ne možemo naći sve igrače koji odgovaraju za svoju zamišljenu koncepciju. Zbog toga ih on mora upoznati, on ih mora prostudirati, proučiti, analiziranje i testiranje tih igrača je obavezno, jer tek kada saznamo sve o našim igračima, možemo doneti krajnju i čvrstu odluku o našoj koncepciji, o našem stilu igre. Više puta se dešava da treneri pod pritiskom savremenosti žele da njihov tim igra agresivno. Međutim, tim ne igra agresivno i oni ne znaju u čemu su pogrešili. A pogrešili su zato što nisu imali uvid u sposobnosti i kvalitete svojih igrača, nisu imali dovoljno prostudirane svoje igrače, jer da su to imali, oni bi vidjeli da više od igrača ne posjeduje karakteristike agresivnosti. Sa neagresivnim ličnostima, sa neagresivnim karakterima ličnosti ne može se izgraditi presing, ne može se izgraditi agresivnost. Ti treneri su uzalud potrošili vreme izgrađujući nešto na osnovama koje im nisu dozvoljavale mnogo da odu napred. Naravno da to ne ide uvek glatko. Mi znamo da izgraditi jednu osnovnu koncepciju je težak posao. Nisu odmah i uvek igrači spremni za tu našu osnovnu koncepciju igre. Obično oni imaju samo predispozicije, a ostale tehničko-taktičke vrednosti kao i edukativne mi moramo da izgradimo. Zbog toga je najispravniji put da posle upoznavanja vrednosti igrača trener određuje metodiku usavršavanja osnovne tehnike koja je potrebna iz doterivanja i uopšte metodiku treninga. Samom određenom metodikom treninga mi možemo postojeće vrednosti igrača dovesti na nivo potreban našoj igri. Sve dalje što u trenažnom procesu radimo, bit će usmereno da dobijemo igrače određenog stila igranja. Tako je obezbeđen optimalan razvoj igrača u okvirima određene koncepcije igre, odnosno isključivo za određeni stil igre. Dalja izgradnja tako postavljene osnovne koncepcije igre samo je pitanje vremena, strpljenja i upornosti. Pošto je to prilično dug proces, samo iz naše prakse mi znamo koliko je jugoplastika trebala vremena da dođe do ove savršene igre. Znamo da je Cibona 6 godina tražila svoju igru. Znamo da u Sjedinjenim Državama univerziteti 2 do 3 godine pripremaju se za neke veće uspehe. Uzmimo samo primer koliko je to značajno, taj pripremni ciklus
izgradnje jednog stila igre. Uzmimo samo primer Joe Pittina, ovog trenera što je prošle godine napustio NBA ligu, trenirao je New York, napustio NBA ligu i otišao u amatersku košarku, vratio se. Vratio se u jedan tim koji nema pravo da igra, 2 ili 3 godine nema pravo da igra kažnjenicu. I oni su platili ga, jako dobro su ga platili, a rezultati će tek posle 3 godine da se, ili 4 godine da se iskazuju. Po tom primjeru jasno vidimo koliko studiozno pojedini veliki univerziteti rade u Sjedinjenim Američkim Državama. Uzimaju trenera i jako ga mnogo plaćaju, samo zato da bi polako na tanane 3 godine pripremao tim za eventualne posle uspehe. Ako znamo da u tom periodu mi treba i fizičku pripremu dobru da sprovedemo i da izbor vežbi izvršimo, da vaspitanje igrača izvršimo, da ih pripremimo, jasno je da to je jedan prilično dug proces i da traži od nas i uspornosti, i strpljenja, i vremena. I naravno uvijek dobrog razloga. Kad već govorimo o ovom problemu, ima tu i stvari za polemisanje. Recimo, u jednom strogo određenom načinu igranja, u jednom načinu igranja, recimo kao što je svi vrlo dobro znamo kako je Cibona igrala. I baš taj slučaj Cibone je veoma poučan za nas trenere i daje nam materijal za polemisanje. Zašto? To je bila jedna igra statična, ne mnogo dinamična, ali mnogo disciplinovana. Zasnovana na šutu sa distance, kada su igrači slobodni, i na velikom udelu jednoga igrača. Jasno je da je takva igra za ostale igrače predstavljala izvesno ograničenje razvoja. Da je to tačno, pokazalo se da posle igrači Cibone recimo nisu mogli nigde da igraju. Jedini je Nego, doduše veoma pasivno svršavao svoje poslove i to dobro isvršavao, a svi ostali, Nakić, Aca, Petrović, Sušić i tako dalje, nigde ih nije bilo. I zbog toga smatram da je ovaj primjer veoma poučan za nas trenere i dosta polemičan kada govorimo da izgradnja jednog strogo određenog stila igre, ako je on i takav kakav je bio, može i da sputa ostale igrače i da im ne dozvoli da se dovoljno razviju. Iako su naše tendencije i želje baš na tome bile usmerene, da im dozvolimo kroz stil igre mogućnosti. Da zaključim, prvo, osnovni stil igre jedne ekipe zavisi od trenera i njegovih kvaliteta i ideja. On je izraz trenerovih shvatanja košarke. Ja smatram da je to najvažnije. Trener je u ovom slučaju kreator. On na osnovu svog kreatorstva zamišlja koncepciju i ostvaruje koncepciju. Drugo, zavisi od psihofizičkih sposobnosti igrača, što smo uvek rekli, od tehničkih kvaliteta igrača, ali koje mi u tom smislu možemo da menjamo i izgrađujemo po našoj volji, sa određenim metodama. Ako hoćemo da igramo kontranapad, vežbajmo i samo kontranapad i vežbe kontranapada, sve u kretanju, izgradit ćemo brzu igru kontranapada, Znači, tehnički kvaliteti se uzimaju u obzir, ali mogu i da budu izgrađeni kroz metode treninga. I četvrto, od vremena koje nam stoji na raspoloženju. To je sad malo problematično, pošto mi nikad nemamo vremena dovoljno, uvek nam je malo vremena. Pitanje je šta je tu sad vreme, Za mene, ja ću opet navesti jedan primjer. Ako je ove 2 godine ovde Jugoplastika dominirala, iako su to treneri ostalih ekipa, na primjer, uzimam primjer ekipe Partizana. Ako trener Partizana zna da Jugoplastika dominira, da nema mnogo šansi da se bori za prvo mesto, zašto onda 2 godine ne bi utrošio za izgradnju jednog načina, jedne koncepcije igre, izgrađujući i kvalitete igrača za tu koncepciju i čekao da Jugoplastika popusti pa da na mesto Jugoplastike uđe. Za mene je to logično da uvek se vreme može naći, uvek možemo proceniti da mi u prvenstvu nemamo nekih velikih šansi i možemo se koncentrisati da tu godinu i možda sledeću
za neke veće rezultate iskoristiti. Znam da ćete me demantovati mnogim primjerima, ali bi bilo korisno kada bi se više trenera pozabavilo izgradnjom osnovnog stila, osnovne koncepcije, jer osnovni stil i osnovna koncepcija su veoma potrebni za izuzetno velike rezultate kojima mi uvek težimo. Osnovni stil ili koncepcija igre je kod jedne ekipe stala. Isti može biti, ali vrlo teško menjati. Za promenu je potrebno izvršiti izmenu igračkog sastava ključnih igrača. Osnovni stil ne zavisi od protivnika i njihove igre, nego samo od nas i naše igre i od naše pripremljenosti, a nikako ne od protivnika. Određena taktika. Pod ovim pojmom podrazumijevam konkretnu taktiku za neko takmičenje, za neku ligu, za neku godinu, bolje da kažemo, za neki period, i uže za neki određeni susret. Za razliku od osnovne koncepcije, od osnovnog stila igranja, ova taktika je promenljiva, menja se, nije stalna i treba je menjati. Određenu taktiku takođe uslovljavaju vrednosti igrača, ali isto tako je i u zavisnosti od igre protivnika i vrednosti njegovih igrača. Određenu taktiku u suštini čine takozvani sistemi napada ili odbrane. U jednom sistemu napada mi određujemo pozicije igrača i njihova kretanja. Svaki od ovih sistema može biti i uže i konkretnije okarakterisan. Na primjer, napad protiv zone u 2 ili 3 linije, napad protiv čoveka, protiv individualne odbrane sa 1 ili 2 centra, sa postom itd. Razne varijante napada u okvirima određene taktike još konkretnije određuju postavljanje i kretanje igrača. Posebne situacije. U svim slučajima kada je igra u prekidu, kada imamo mogućnost i vremena da igrače postavimo na svoje mesta za odigravanje naučenog, to su podbacivanje lopte, napad iz auta sa posebnim varijantama protiv presinga, protiv zone itd. Napad posle izvođenja slobodnog bacanja i time bi to bilo uglavnom sve. U našoj metodici nije bio zaboravljen ni trener i njegova uloga. Kako u planiranju i programiranju treninga, tako i u samom vođenju utakmice. Ovo je bilo samo u najkraćem doticanje i isticanje značajnih delova ili sistema naše košarkaške metodike. Nekada pre mnogo godina želeli smo da je našim trenerima nametnuta. Sada je ona već uhvatila čvrste korene, daleko veće dostignuće nego što sam ja ovde istakao. Stalni kontinuirani rezultati naših selekcija i klubova daju nam uverenje da smo na dobrom putu. Činjenica je da smo najmanje kopirali druge i u isto vreme da smo se veoma kreatorski, stvaralački ponašali. To ne može i ne sme biti napušteno, bez obzira kolika navala podataka iz NBA lige stizala. Ovo ističem zato što smo baš sada u stalnim kontaktima i to najšire gledano s američkom košarkom. Možemo i hoćemo da pratimo sve što se tamo dešava. Na taj način želimo da proširimo naša znanja, mnogo toga i da upotrebimo, međutim slepo kopiranje svega što se tamo radi bilo bi katastrofalno pre svega za nas trenere. Jer baš sada, kada smo u situaciji da tako detaljno pratimo američku košarku, možemo zaključiti da smo sa našim metodima i dostignućima bili na ispravnom putu i na najvišem nivou. Ja ovim ne mogu da završim jer i ostaje još mnogo stvari nedotaknutih. Jedna između ostalih stvari je uloga trenera danas i njegovi motivi danas kada smo svedoci stalnih izmena igrača pod pritiskom komercijalnih razloga, kada smo svedoci da odjednom jedan trener ostaje bez pola tima ili dobije druge slabije igrače i tako dalje. O tim promjenama igrača, što je bila moja tema na prošlom savjetovanju na Igmanu. U takvoj situaciji mi možemo da se pitamo koji su naši motivi. To je jedna stvar za nas u ovom trenutku veoma interesantna.
jer svoje motive su našli treneri na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni znaju da 4 godine koriste igrača, da posle tog igrač odlazi u NBA ligu, svoje jake razloge imaju treneri u NBA lizi za promene i tako dalje, gde se vrti ogromna količina para. Svoje razloge imaju timovi u zapadnoj Evropi, klubovi i treneri koji rade sa mladim igračima, jer ti mladi igrači se prodaju, njihove cene i oni imaju svoje razloge da izgrađuju timove i igrače, jer im se to na određeni način vraća kroz i procente neke i posebne nagrade, premije i tako dalje. U takvoj jednoj situaciji ja sam sagledao i naše skromne mogućnosti motivisanja. Mislim da smo mi u jednoj krizi motivacije i da naši treneri ovako suočeni sa problemom odliva igrača, kako bi to rekao, ako ćemo da uzmemo i odliv u Sjedinjene Američke Države, teško nas pogađa i smatram da može i da demorališe naše trenere. I zbog toga je to za polemiku, gde mi možemo da nađemo naše motive. Ja ću da kažem svoje mišljenje. Mislim da naši motivi u stvaralaštvu treba da postoje i dalje, jer i mi ćemo doći u tu situaciju u kojoj se nalaze i italijanska i španska košarka i mi ćemo komercijalizovati kad tada te prelaze igrača, pa će tu treneri sigurno naći i svoje interese. Jer ako ne bi se time rukovodili, plašim se da bi na neki način izgubili ritam koji smo do sada imali. A to bi se katastrofalno odrazilo i na rezultate i na vrednosti naših igrača, samim tim i na vrednosti naših trenera. Prema tome mi moramo naći motive i istrajati u ovom možda kriznom trenutku samo zbog toga što znamo da i ne možemo se mi izdvojiti iz kretanja svetske košarke, što i mi moramo tu komercijalizaciju prihvatiti takvu kakva je, pa jednog dana i pronaći pravilnike prelaska igrača na takav komercijalni način gde bi i treneri videli svoj interes. A ostale probleme koje nisam dotakao, molim da ih dotaknemo zajednički. Da sam tek će ono isključi tu kameru. Dok razmišljate i dogovarate se oko pitanja, ja bih želeo da pozdravimo i odamo priznanje našem treneru iz naše sredine koji je ove godine osvojio sve što je moglo da se osvoji u Jugoslaviji i postao prvak Evrope, Maljković. Jedna informacija oko sutrašnjeg okruglog stola. Ja bih vas stvarno zamolio da budete prisutni, da uzmete učešće u radu. Mi smo postavili jednu temu, a nešto s konsultacijom možemo i da je proširimo. To je statusna pitanja trenera, odnosno reorganizacija Udruženja košarkaških trenera Srbije, s obzirom na sve promene koje su u društvu neophodne da se i mi menjamo. Na okruglom stolu bit će prisutan i Rade Petrović koji pre toga ima predavanje gdje ćemo mi taj popodnevni deo da iskoristimo jednim delom zajedno sa sudijama i da nešto i sa sudijama i porazgovaramo i da čujemo njihova razmišljanja. A bit će prisutan i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije
Dragiša Vučinić, sekretar Saveza Slava Mitrović, predsjednik stručnog saveza Tometić. Mi smo dali ovih dana predlog i promjenu sistema takmičenja, pa bi mogli i o tome sutra da porazgovaramo. Promjena sistema takmičenja sigurno da sve interesuje u Srbiji, jer dosta se toga dešava, a mi je pripremamo za kraj juna. Okrugli sto će biti u 18 časova, pa posle toga Slavko Tretić. Da se vratimo temi, da razgovaramo sasvim slobodno i šire od teme sa Ranko Žerovicom. Izvolite. Ja bih htio da pitam u vezi ove selekcije. Rekli ste da i sami da je početni naši kriterijumi selekcije su bili vrlo rigorozni i, da tako kažem, nisu imali nikakve komercijalne elemente u tom svom radu. Znači, isključiv moment je bila kvalitet. Interesuje me vaš stav, s obzirom da ta komercijalizacija danas sve utiše uzija maha i kod nas, da li postoji opasnost, odnosno da li smatrate da postoji opasnost da se razvodi taj kriterijum samom komercijalizacijom košarke, jer evidentno da to u zapadnim zemljama već je uzelo maha. Sigurno da će biti razvodnjene, odnosno norme će biti, neće biti tako visoke i tako rigorozne. Zašto? Zbog velikog broja ekipa koje egzistiraju i velikog broja takmičenja koje imamo. Danas se osnivaju sve više i više liga, ne? I u svim zemljama tim o kojima ja govorim i o kojima možemo da govorimo, u svim tim zemljama je činjenica da više ima klubova nego što ima igrača. Nema dovoljan broj igrača, činjenica je. Ne? I kod nas će taj slučaj da bude. I onda će prolaziti igrači netalentovani. I morat će prolaziti. Ali ćemo mi biti tada opterećeni pronalaženjem adekvatnih metoda, jer lako je, opet kažem, lako je učiti talentovanog igrača, ali je teško učiti netalentovano. A mi ćemo morati i netalentovane da učimo. Mi smo netalentovane centre učili, jer su nam trebali centri, jer smo shvatili potrebu za visokim igračima. Stvarali smo centre od nemogućih antitalenata. To je istina u našoj istoriji. Ja neću da navodim imena, uopšte ne pada mi na pamet, ali svi mi znamo to. Sada ćemo morati isto tako od netalentovanih igrača da pravimo igrače. Kakve takve igrače? Za sve te lige koje će postojati. Jer će svaki grad, svako selo će želiti da ima tim. Nema igrača, činjenica je, ja sam se suočio 3 godine sada sa problemom nedostatka igrača. Ja postoji jedno pitanje. Kad si govorio o individualnoj taktici kao nekoj posebnoj specifičnosti i kvalitetu jugoslovenske škole košarke, pa si navodio baš vezano za svaki element određeni broj pravila po broju, nisi ih naveo ni jedno nego po broju, samo za šut koliko sećam 13, za dodavanje dribling 4, ovo je. Interesovalo bi mene, mislim da i većina ovdje interesuje da, pošto to tačno po tebe zacrtano određena ta pravila, da ih polako kažeš koja su za šut, koja... Ja ih imam pripremljeno, ali sam mislio da će biti dugačka tema, pa nisam smeo da ih ubacim, ne? Polako, Slažem se, ako jeste. Prvo, zaista želim da vam naglasim da najveće interesovanje, ja sam mnogo predavanja imao u inostranstvu, jako mnogo, ne samo za ove 3 godine, nego i ranije. Ona nisu evidentirana ovde, ne, nije ni potrebno, nije ni bitno. Ali je činjenica da sam se uvek suočio sa velikim brojem pitanja iz ove oblasti. Da su treneri shvatili, i zadnji sad put kad sam imao u mom delu za ove trenere mlađih kategorija, odjedanput i njima sinula ideja da u njihovoj metodici to nedostaje. Da nedostaje u toj njihovoj metodici taj deo. Ako mi već jednog igrača želimo da obučimo, mi želimo da ga obučimo na najbrži mogući način, onda pored naučenosti elementa moramo dati izvesna znanja. Ta znanja su taktičke vrste, koje su zasnovane na iskustvu. Držanje lopte. Pored pravilne tehnike, mi moramo igraču da kažemo da položaj tela, odnosno stav koji on ima, to je noge, telo, glava, lopta,
čine optimalni položaj za svaku sljedeću akciju. Jer ako on nije u optimalnom položaju, sljedeća akcija neće biti optimalno najbolje sprovedena. Ne? Logično. Pri tom prilikom, to je prvo pravilo, optimalan položaj iz koga može proizaći velika brzina, stabilnost itd. Drugo pravilo je zaštita lopte. Nijedan igrač ne može držati loptu, posjedovati loptu, a da je ne štiti dobro od protivnika. Ako on u toj prvoj fazi držanja ne štiti, zapostavi zaštitu lopte, on će krenuti u šut, naići će na prepreke raznorazne i izgubit će mogućnost dobroga šuta. A ako misli u prvoj fazi na zaštitu lopte, dalje pronalaženje puta za šut će biti daleko lakše. Isti je taj slučaj sa driblingom. Ako ja mislim dok imam loptu, odnosno navikavam se da je zaštitim, meni će lako biti da je spustim u dribling. Ali ako nisam je zaštitio dok sam je imao, nego posle pođem pa mi naiđe prepreka pa ja hoću da je zaštitim, to je već zakasnila stvar. Te stvari se mogu igračima objasniti, a igrači mladi, oni su pijači veliki i oni to prihvataju, o tome razmišljaju, znači ne čekaju da steknu iskustvo da im neko uzme loptu, nego se pripremaju za tako nešto, postaju mudriji i u igri postaju odgovorniji. Zašto, opet sad se malo vraćam na opšte stvari u individualnoj taktici? Primetio sam jednu bitnu razliku između jugoslovenskih igrača i stranih igrača u odnosu prema igri. Jugoslovenski, formulisat ću to jasno, jugoslovenski igrač je odgovoran, a italijanski, recimo, igrač disciplinovan. A to su dve velike razlike. Ja sam uvek zato da igrači budu odgovorni, a ne samo disciplinovani. I ta velika razlika možda nam daje i veliku prednost. A ta razlika dolazi zbog toga što je naš igrač, saznajući mnoge stvari ove, došao da se takmiči pripremljen, kao jedan iskusan igrač, sa mnogim znanjima naoružan. I zato ja dajem značaj ovoj individualnoj taktici. Hvatanje lopte. Tehniku da preskočimo. Normalna je tehnika o kojoj smo mnogo govorili, o obavezi, amortizaciji itd. Primanje lopte. Međutim, individualna taktika, ona kaže da mi moramo imati izbor načina primanja lopte u odnosu na sljedeću akciju. To je jako velika razlika koja se primećuje kod mnogih igrača. Imate naročito i visoki igrači centra. Imate igrača koji vam i posle razmišlja šta će da uradi. I posle nalazi rešenje. A imate igrača koji u primanju lopte već je našao rešenje. Vidite sad kolika je to velika prednost za onoga koji se vaspitavao i naučio i usavršio da primi loptu i već da ima gotovo rešenje. Da je prima u smislu svoje sljedeće akcije. On je uvek pobednik. Normalno. A onaj drugi, onog drugog igrača je nazivan pasivni igrač. On primi loptu i posle traži rešenje. Znači, primanje lopte treba da bude u smislu sljedeće naše akcije. Ako mi prevedimo sljedeću akciju i primimo loptu u smislu te sljedeće akcije, mi smo mnogo dobili u vremenu, a košarka igra brzine. Drugo, primanje lopte u odnosu na igrača koji nas drži. Logično, da ne objašnjavam mnogo, mi uvek moramo da vodimo računa gde je igrač u momentu primanja lopte, gde je igrač koji nas drži, da li je agresivan, da li nije agresivan i tako dalje. Tu vrlo lako možete vrlo lako objasniti dešacima i nema nikakvih problema. Ali izgraditi, to je već drugo. Svakodnevno treba se za tako nešto voditi. Primi loptu zaštićenu u odnosu igrača koji te drži. U odnosu na akciju sljedeću i igrača koji te drži, spoji ta dva elementa, već si u prednosti. Treće, primanje lopte u odnosu na dodavača. Traženje takozvane linije. Ako mi ne tražimo liniju, mi otežavamo onom dodavaču. Kasni dodavač. Ako uđemo ranije u liniju, dobijemo na brzini. Odbrana ne može da stigne da se prilagodi. Akcija je uspešna. Četvrto pravilo, ići na loptu, ne čekati.
Danas svako čekanje lopti, naročito visokih igrača u sredini, je katastrofalno, pošto su odbrane tako postale agresivne, ne, da je nemoguće čekajući loptu je dobiti. Sem toga što, to ja smatram i zlatnim pravilom košarkaški, ići na loptu i ići za loptu. Ne? To ti obezbeđuje kretanje, bukvalno rečeno zlatno pravilo košarkaške igre. Ići na loptu, ne, otkrivati se, ići na loptu i ići za loptu, nastaviti, posle dodavanja nastaviti nešto. Ne? A ne misliti da si sa svojim dodavanjem završio. Kad se o ovom elementu govori, ja pod pojmom ići na loptu ići na loptu. Nije svejedno da li se lopta hvata ovde,